In a major show of electoral preparedness, the CEM of TTAADC, Purna Chandra Jamatia, formally submitted his nomination papers for the 20 Killa Bagma constituency on Tuesday. Accompanied by a massive wave of supporters, the top Tipra Motha leader filed his candidacy at the Gomati SDM office before the returning officer. Simultaneously, Tipra Motha candidate David Murasing filed his nomination for the number 22 constituency. The filing process was characterized by high energy and significant public turnout. A giant rally marched through the streets of Udaipur toward the SDM office, with supporters of the Tipra Motha party chanting slogans and waving party flags. Simultaneously, Tipra Motha candidate David Murasing filed his nomination for the number 22 Mirza Kathalia constituency. Speaking to reporters after filing his papers, CEM Purna Chandra Jamatia expressed absolute certainty regarding the election outcome. He emphasized that the work done by the Council over the last 5 years will translate into a historic mandate. Tipra Motha is 100% confident of winning the TTAADC election with maximum votes, says CEM Jamatia. Nomination ya permane ya gulo bahai do hingsite confidence bahai to belai confident 100% bon say above tong khang ke te bu okay sir tabuk sing sini oro koksok phayo kabang ma borok no sawdo amta hai hanai candidate ni mung sili siraya ko khel bahakle kham bai musamung bai khlaioi nomination ya phari tonglai ba hanai abo ke tamo je sanai rok sathung je negative kok sanai rok sawi ni thangnai chini party ni supremo si no om haikhe rodi hi ho ha ke chung rola ha nge oro jaga ote juda ro kok sawani hisabo rajchi kri haichi joto chung bobagra ni instruction bai chung cholai tongo bobagra chung no sakha certificate dokha ticket dokha jodi list no khaya ko hi ro mai hengke to chung party ni certificate boro jaga manai ba nge party certificate mawi ni chung tini David Murasing bai kne oro jaga Udaipur nomination dokha je public ro negative kok sanai ro sawi tongthu kono problem ang like public sin loge tong kokpir mung rokhe bo salni simi sengjak no nomination scrutiny 26 तारिख पाइने आरो 27 तारिख पाइने scrutiny सह सिमल एलाइनमेंट 28 तारिख नि परे हिंखे फुल स्विंग जों कैंपेन चलेना तारिख जरा तो रिव्यू चले जों तब एके सर तब बैसाखा विजय मिছিল खाइ खलाइबेस नमिनेशन पयता सिकोनसा नमिनेशन पयता रनान फाइमासि विजय मिছিল खाइ केसि फाइलै तंसिबो हनै ओलो केता मंगनाय ता मंग या बरक साइसि मान लाया कत फानसि नमिनेशन काइसा वसास विजय मिছিল खाइ केसि फाइलै तंगो के बरक किसे वानसना नांगमाने हनै बसाव मन केता को फिरनसि अमतो जतन साइमानो अर जागा फाइनै रक कारण ग्राउन्ड चिनि सपोर्टर जतन जों कप्लाइ नै हिसि दं के नमिनेशन अफ जों कप्लाइ नै हिसाबै न कप्लाइ हिसाबै न जों फाइलाइखा बनि बां त कुनो माने पाइग्रा दि अमहायरो हिसायाव जों कप्लाइ नै सर बेलायना हामबाय तिनि सुजरने नांको मन कल साबाय हामबाय Echoing the CEM sentiment, David Murasing projected a landslide victory for the regional party. He asserted that Tipra Motha is on track to secure a supermajority in the 28th seat elected council.
sir nomination ya farmani ya guloni ni confidence bomtoi Tiprasani confidence, Bubagrani confidence, or Bubagrani confidence, Chini confidence. ke busuk bu drogmanai keplai engno थांनाय 2023 नि निर्वाचनाव जे पाहार एलाकानि जे बुथ सेन्टार मिर्जागा थेलेन आरो तो जों 13,000 बिजेपिनि से गोबां मानो के ताबु 13,000 गोबां मान के ताक तो 15,000 गोबां माना न ताक तेमसि बिजेपि या गरि फैतों के एलाकाव ता पाहाराव ता जे सापोर्टार रक के तबु गोबां रमलिया 10,000 बुथ तो जों गोबां मान माननाय एसे busuk si drogmawai Tipra Motha TTAADC asu thaisnamna 25 प्लस 28 रहने ताताल साय अब्बास करेने जेटा वास्तव किंतु 25 प्लस के tabuk fungo recently nukmani Tipra Motha ni kabangma leaders rok BJP bai kanek angka ba manchu kha angka ke borono ke tamsa boro ke sawo Tipra Motha ni samong hamya ni bagai jeng bobai kagai ma phai kha hanai boro tam kok phirung Tipra Motha ni samong hamya ke 5 বছর tam খাইতং ববরক ককে হাইছে ওরা কোন লিডার করি ওরা তিপ্রাসানি একজন লিডার এবং বুবাগ্রা আর বুবাগ্রা নি প্রতি তিপ্রাসানি পুইতো তঙ্গ আর অ বুবাগ্রা তিপ্রাসানি এঙ্গই যে নাই মানে যে খাই মানে আবন নংনাই ওরা বাদ বাকি আবো কেবল লিডার করে বাদ বাকি পেটওয়া নেতা ইয়াং ইয়াং মাবাই আর কোনো এফেক্ট লাইছি পাবলিক শেষ কক সানাই ke social media rogon lugoi tongo je tabuk Tipra Motha ni angai cabinet minister manai ani mes de Burma bo BJP bai kanek angnai eba manjonai hanai seng khana mane abo enke busu jora te koi tabuk phana shrai shrai abo kok pasai konke abo no tewi san tam sanu khanamani kok bai nongmani kok phero khanamani kok no seng sai mi aisi phu bai seng derai manasi ani kok khemono phu bai kono din kichu sajana ingya kono uttor borjani aisi কারণ ফু বাইঙ্গাকে সমস্যা দं হাইছি যদি ওংখাকে আপর ওংনাই কিন্তু তাক তো বত Tipra Motha ni samong খাইতং ke asa kabangma bodol rok nomination eba nomination bai ro bai kha candidate jone mong bo saklai kha BJP bai Tipra Motha ke tangai asal leri tong khana khana simi se last date tong su nomination de candidate jone mong saklai na ni candidate basin ba saklai ni paijak already ta tini fungo saklai abo mong saklai ya Tiprasa rok already sijak lukurok to saimanya ko abo no nai sai tang lukurok saiman thangnai saiman naisi tini jeba saiman kam haiken joto saiman naisi joto ready haisi seng ke sir ta kaisa sumang kabang mano phaibo 2023 bidan sabha angpro single no basao joto Tipra Motha angthang BJP angthang angkhang ke single basawai kaplai man ya golo 2024 alliance angkha ke tabuk bu Tipra Motha bai BJP single no basana naigo ke next sole kaplai man ya golo alliance rode angai paino hona dalbidal mukhon ni tumi kok sumang phaibi tang abono ke tam sanamas naide BJP CPM Congress abo chini mukho uddeshoya chini mukho uddeshonka 75 years Tiprasa rok nijeni hawono satok jagai tongmani joto angle media angle phanangthang শিক্ষা দীক্ষানি এঙ্গেল ফাংথং নিনি ইকোনমিক এঙ্গেল ফাংথং বিজনেস এঙ্গেল ফাংথং সোশিয়াল এঙ্গেল ফাংথং একে যত জায়গাও যে সেসেরব জাক তং মানে আবনি থেকে ফিয়ংনানি বাগৈ তিনি বুবাগ্রা চবা খাই তঙ্গ ব অরনিও সবচেয়ে ফ্রন্ট বখরক নিনাই যে বুবাগ্রা যে চবাও ফ্রন্ট তুই দুলি তংমানি জায়গাও ও জায়গা চিনি যে বুবাগ্রা তুই দুলি যে চিনি সলিউশন খাইনা বাগৈ যে বুবাগ্রা সাকথার মানে আমনো মুদ্दा खाइसे जों जे कुनो पलिटिकल स्टेप ना हारू इनके ताबुक जों আমनो नायनै बरक बाय जों थानसा खाइनाय जों जत पाब्लिक बाय जों बुथुबके जों सभा खाइ दं बुबाग्रा नेतृत्वे इनके ताबुक जदि केबो जदि जों रनाइन गसे केनके तो जों आपत्ति करै जेमन 2024 बरक जों साका एडिसि नि समस्त दाबि दाव मिटाइ रिसिनाय Tiprasa एकट खाइनाय डाइरेक्ट फंडिंग नानानतानिया सब किछु रिसिनाय नै 6 खाइका 6 मास बिसिङो 18 मास 22 मास जों तक खादे खाइकाबा खाइलि आके विकल्प जों मामान सखसिनाय ब्लै जों तो माननानै बागै से जों बरक बाय आफरनो थाङो 24 किन्तु रिरिया हंगे तांगै बरक बाय जों तै अरनो कम्प्रोमाइज खाइतनोबा तै कोनो कम्प्रोमाइज नि अ जागाबो लामा करिखा कम्प्रोमाइज नि जद लामा खाइनाय हंगे बरक सिनि सल्युशन खाइरे जों Tiprasani ke asuk si man thai man yang tongo state on ke tangai Tipra Motha BJP kagai phaya hanai kabang mano kok sumung phaiu state on ke BJP bai जों कागै फैनानै 100 भाग रेडी BJP रक से तांगै बर नखरि रहया बर न से सों देसि बर से तांगै नखरि रहया आसक से Tipra Motha नांगजा आसक से जाजा के मुख्यमंत्री मानिक सानि या फावसि चिनि मंत्री ने या फावया
मुख्यमंत्री मानिक साहा तीन सिमी करेका हिनी सयरी रिकेस पाइथां गाबले तांगै खैया बनो से सोंसि दाबो Another Nogoni Man Kana, Taichingot, but Tabu recently nomination Yafarka CEM Day, David Murasing, Jarza constituency, Angaibor Khorang, Natini Shalo, nomination Malay Yafarka. Of the Heckler, financial rogo, table candidates rock, nomination Yafarnai. And Kake, Tinini Shalo, Bor Khorang Yafarka, Gomani Tairogo table, nomination Yaparmani, not a monk, in Washington, Noguni Mankana. Okay, Kisisa, Lermane Abo, Gama Zalno, Naharin, Lerkahana, CEM, Kogos and Sawi Manka, and Kake, Kanan last nomination Yafarzanani, Zora Tong Shiva, okay, Abo Busuzorate, Lukuro, Ebalukorona Hamza Gumani, Shabu candidate, nomination Yafar, Tamsura candidates in the Mung, Saklaizayago, Saklaizanai, they straps and Yabulohani, CM Kogbai, some Kanawe Manka Abahai Kleiner, Soya Clavishing by Karangi Tongis, and Salnis Hal, second update on a Rui Tongai, Abonibagay, Belina Hambasing by Karangi Tongmani Bagay, and Nonelago Superna and Lago Probably Belina Hambai. With the BJP, Congress and Left Front also fielding candidates across all 28 seats, the filing of nominations by Tipra Motha's top brass sets the stage for a high-stakes battle on April 12. Reported by Suparna and Pravir from Udaipur, Chini Khorang.